vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha tolbol ni simsom ni leko Wednesday ni khu in zong jingka Thusoh ngai ki du hite Thusoh ngai tau hite Kuki National Liberation Front KNLF Government of Jalengam 8th Battalion Kuki Army General Office More Akhon Head sa thupun khat in so da ovin Kuki Army KNLF in atha a kisim tup na le pathin ang bel na mai cham chule an kung so khom na aung thlung ding January ni sim som thum le khat Friday ni kho jingka lam ni dan som le khat ting le Tingnopal district sunga Harmon Kem Chilep muna kingun mandinga ki gonge tin KNLF hon hin phong do vi KNLF in sei naw wa chi kingun cho gale tol sung si a panla na ding le nampi lungtup atuma ikiwai pu na ding del na a nam sipai adang ho to ki thu a panla khom jing theina dinga pathin ang bel na a mai cham bowling ki go hitin phong do vi chu chikin go na pangdinga amin pha ho in pi ho hausa upa ho CSO ho holam kai ho chule nam sipai adang ho zo sin kin go na pan agala chi na ding win tem zong bolu vi Hingle Police Station Khosung loilam kot le nalon ki ka security force on search operation abol na wachun galman cha tam ta naman do uvi galman cha mad do ho chu bom kap do na khat le bom chang gu pumpi khat 7.62 mm sniper me chang khat sniper magazine khat tear smoke cell short range thum tear smoke cell CS Lee tear smoke cell normal ni 38 mm roid control with rubber bullet khat ID bom chang thum helmet thum BP jacket thum le fiber plate khat an man do vi Manipur police on khamna thei pole pangal pasal khat M Ali Hussein kitipa cho Thobal district Lilong police station Khosung in anamanda ovin brown sugar hidinga gin mo sabon bom som thum le segi sunga ki heng gram jagi le somale ko agi khat anamanda ovin chule Manipur police on Nepali pasal khat Anil Katwal Kangla tungbi khumi khat akunin kani hidinga gin mo kezi somde thumle gram jani agi anamanda uvi sukille Manipur police on Imphal West Khosung Lilong bazar muna pansa Assam kachar gammi Basir Ahmed Laskar kitipacho brown sugar kezi li le gram jani le somli to anmat thau vi meithei gamsunga khamna thei to ki mat tha hi nisi to bangin omjing uvi Security force on Janhimasa Monday ni Khuchun Imphal East District Sagolmang Police Station Khosung Morog Inkhul Khusunga Kunin Meitei terrorist KCP PWZ active cadre mini Laisram Rajesh Kumsom Thumle Kole Laisram Tumba Kumsom Le Kocho Kailedon Aton Khomle Thon na chun an manda uvin chule Meitei terrorist ni akunchun 9mm pistol khala magazine khat 9mm mei chang sagi to paisa dangka sangli le zale somli an manda uvi Burma Gamsung di Teijang khumuna kukinam sipai KNB hoto Meitei terrorist hole apan khompi ho Myanmar junta sipai hole thingnomi group dang ho combined team ho ki kap tu naw chungchang thu ho official te in aki kap tu te ni party te ni akhonin Thusoh so do povin gal thu thang ho jingbo mu theding enomin selsa tam ta om do tan Monday jingka mata an ki kap tu pan hi tawin kuki chapa mi phabe min thin atu naw Video footage socho Meitei terrorist son in sudo tawin sule Meitei terrorist sola thina tu khat palim la hozong meithei hon social media la ho in sudo ovin Meitei terrorist sochun kukinam sipai KNB ho galmancha somle li zong anala pe hidanin ukrul times tu sochun in sudo ovin zani tuesday ni khozong chun anaki kap tu jing na live tin in sudo ovi thulam leng aphot chen na ding umlo social media la ho a Akimu dung zui chun Meitei terrorist so meithei thingnoi mi ho mi somni vel ho cho KNB khon ahinga amadu hidana seiloi zong umin sule Teijang ko ma minthar Khosung zong KNB khon ato phau hitadanin zong ki sein ahin la phot chet ding imawang pon KNB khon official ta aso do zong poi gale tol chi hajing lai hi zin thusin heading pon meithei ho hen lang ei ho lang jing zong le Thudi ki sei hi tambe se alodanin aume gale tola chi hla jing lain Meitei terrorist so nung thup na dingin Myanmar junta sipai hon kukite khu Teijang Khosung chu air strike ti chu Waleng fighter jet so mangcha bomon ki khum hidanin ki sein
บอมปูเกนาทีเล็กที่ต้องข้าหอทุเชียนวางเหตุฮิลายไม่ได้โปรพากันดา Facebook Page ขัดกว่าเกทเฮล360จนบอมปูเกนาสุนแกเนบีหอมีสมนิเลนีเวเลนทีนาโตวินมีตำตาคิดต้องข้าเวตินอันโซดอวีหินละเมียนมาจุนตาสิไปฮอนบอมมาคิคุมนาวคุซุงจัวปันดาโกมากูคิเตคูขมุนนมคุซุงฮิดานาเซลอยจงกินินสุจิจุนตาสิไปฮอวันเลงฮอไฟเตอร์เจ็ตโซจนกูคิคุซุงจัวบอมลีเวเซนักคิคุมุฮิดานินจงพงดอวีกูคิเตคุซุงเตจังขมุนากาลทุสุฮอฮี ground reality สุเลทุสุอดีตาเฮโนมีตำตาคิมวางินกาลบอลฮอเกเนบีฮออาโคนา official ตา report อิมาอาคิมูโลซีนhi thei pon hi thim lo khon comment la ho a sei sit na kam cheng tam ta atha do taw win aphomo the jingi Kachin state ba mo khupi sunga gal bol ho Kachin Independence Army ke ai khol apan khom pi ho win ba mo airport ato phanu win ba mo khupi sunga Myanmar junta sipai ho armor battalion zong ato pha taw win ba mo khupi sung mama artillery battalion headquarters zong kol su hil taw vitin KIA spokesman Colonel Nobu in a Pongdo A. KIA Khon, Junta Sipai Armor Battalion 7006, Headquarter Atopana Wachun, Tengsagi and Nalapi Uvin Sule, Junta Sipai Artillery Battalion 366 Omkul Jingse Uzong Hilovin, KIA Hol Apan Khompi Hovin, Myanmar Junta Sipai Military Operations Command 21 Kiti, Junta Sipai Ho Kemlin Ta Khatzong Umkulovin, Nasata abulu dingin akigong taw vetin KIA spokesman in Pongdo A. KIA Khon ba mo ko pisunga saya pha military intelligence unit zong ato pha taw ve. Ba mo ko pisung kichuna a Myanmar junta sipai hole Kachin Independence Army ho akikap tu jingu to khlonin. Ko pisunga koima ngam tapovin. Ko pisunga koima tapon athip hil jing tai ekiti. Kachin state sunga Myanmar junta sipai ho kem jathum tabang cho. KIA Khon ato phau hitan. Sule khupi som lenga tabang zong ato phau hitai Israel government to Lebanon government in ceasefire agreement sign abolo akichai nung zeng in zong Lebanon government in chuchi ceasefire agreement cho February ni sim som legit chana dingin an su sau beovin ahin la Israel sipai ho to kido zing Hezbollah thingnoi mi khon Israel government to ceasefire neding anom hi layu vi chuchi Hezbollah thingnoi mi ho thulu na cho Hezbollah thingnoi mi ho media outlet khat Al-Akbar Thusoh chun ahin soda wahi Hezbollah thingnoi mi ho alam kai ho mi phabeb in thina tu nungule agalman cha ho tamta Israel sipai hon asu sit pinungo chule galman cha factory anei ho zo siu tawang Israel sipai hon asu sit pi nung zeng winzong Hezbollah in Israel masanga kipi luding agu hi layu ve Hezbollah ho hi Iran government in patana to sod wahin Iran in zong phata in Hezbollah thingnoi mi ho atosot thei tapovin sule Syria Gamsunga Iran government in Hezbollah thingnoi mi ho adinga missile and sim naw mun pi zong chu Israel sipai commando hon an susit pi nung jing win zong Hezbollah thingnoi mi hon Israel to kichamding agu hi layu vi noilang Lebanon Gamsunga to Israel sipai ho deldo anidinga Lebanon gam mi hon apan la na ho katosot jingovin angai chat na poimo dung zuya Hezbollah thingnoi mi hon Israel sipai hot sunga na to kachi la pi dingo hitin Hezbollah thingnoi mi hon gi na hin bol taw vi noilang Lebanon Gamsung mi hon Israel sipai ho no do na dingin pan na saten analyzing vin Lebanon mi hon Israel sipai ho kem khat abulu na wachun Israel sipai hon Lebanon gam mi ho mi som ni leni an kabli uwa mi tam ta azong an kablim sawan hitai Hezbollah thingnoi mi ho hi akichai tawang hitawin Israel in ating pigu ho a hebo hitan ongki sim do kit na dio Hezbollah thingnoi mi ho thling tha ahi na dio hi phat sot ta luding hitai Syria Gamsunga President Louis Assad vaipu na akichai to kilhon chun Israelin phat gom kum an kila ovin Israel gam gila ho Syria Gamsung ho buffer zone la ho chu Israel sipai hon an kho khelovin harmon mulchung la ho chu Israel sipai hon an to phawin kem akisa ovin ato pha den tawvi Israelin seina wachun melma hon security zone la ho kem akisa adingo ka phalpovin noilang Syria Gamsung le Suwaida Damascus zotna gamkai sunga melma ho ahung lut uwa Israel do na acha lo uwa hile kabol cha adiu hitin Israel Defense Minister Israel Katsin harmon mula Israel sipai ho vila achina chun aga phungdo in chule Israel Defense Force ho chu harmon mol sangle security zone la ho
phat masolaya Syria le Israelian buffer zone an siam naw mun la hwa Israel sipai ho ton sot a den ding hitawi tin Israel defense minister in phungdo e Israel sipai Gaza Strip Gamsung den nalai hot chu Gaza mi hon hunama del do te ding agudo to kilhon chun Israel defense force on meithal an hlawin chuti ji chun mun phabe ba boin an hlungkit e Hamas ting noi mi hon ceasefire agreement suke ovetin Israel defense force on Hamas o thimo chanuvi Central Gaza Strip Gamsunga Israel sipai hon lamlina check bol naw mun khata kinga lova an thlai pai gari khat chu Israel sipai hon drone in an bulu win gari ato ho athile ki tong kha ho thu chen wang aso do povi Hamas ting noi mi hole Israel government kinop tu dung zoyu chen jingni khole Hamas ting noi mi hon Israel mi thlam nu mei khat arbel le hut kitinu to midang mini ahin thla do ding o hin sule Saturday ni khole Israel mi thum ahin thla do di o hi Thusoh chan hen ki chai tai Thusoh ngai ho zo sin a bon chawin ni khu pha